Tia bu ngaulan awang pa ma lotha community ma hadawa lotha pumainok kadalan na Catholic kadalan phe sa yiti lak jing na se ngawanda hadawa Catholic ngaw ma nyanyang ngayang ke hadawa English ma lep nyanyang jam tiang anap yong online ma viral na meng po nginang ni si bu ba ngawlan ma tini sokali ibwa jabale sa mayang ni ye yong ba toyang hai ngonang PM Kisan hadawa release na meng aja se ibu hadawu China tamnang to khoi ma yoyo athar hyang yoyo to ko men sang ngoi ba update na meng ba to te wa athai ngono update ni meng ba expire na meng ngo suya ma hadawa ngan pai sau ma atha hai no to ko men khak su ang eu sa hadawu China tamnang lim su ba ngawlan ma UK United Kingdom hadaw ma boy balan na Muslim lan ma ngai bu nginang politics boy balan na hadaw ba ma UK ma UK jeng Prime Minister kaya 10 million government ma bu release na meng ge siang ge Muslim lan to bu safety jeng na se hang na si ga ma sau to bu ba election ma bu Muslim lan na England ma bu chang ate lak se yang boy sokali boy ba na ba Muslim lan sepong se majority mo siang iman jeng yum nok ta mujid se inang hadawa mujid kan phe ma we ngai yang jamano haki Muslim lana UK ma bu chang la aja se wanda hadawa government kaya hadawa ngan release na meng bu ta UK ma ngo bu public lana hadawa Prime Minister mong de mai ba eda si kha ngau bu nginang tani Russia President Putin ne ewa hadawa imana wang ma missile ngyang gi siang ge hadawa missile la khonda ban mani mong da hadawa wang ma ke ma ngo oklak pa missile ngonang sinang imana hadawa missile la 2018 mu start na meng gi siang ge hadawa lenglak jing na tau tani 2025 tani hadawa imana test na meng bo success na meng gi si bu chain tamnang siang jamano Russia lan e bo hadawa Putin hadawa Ukraine hai no Russia war ma hadawa use lak sa e bu nginang hadawa bai chep pa jamano tamano yelak pangang kama toi sa oklak nginang Russia hadawa missile lenglak jena wang peng tat yaw tau kia taman kunyak chenau nyanau lan taman khong kampu yoi te jing man ngoi ngang bu yelak pangwa au sa hadawa pau I tamnang che por sa man bu nyoi jing jama hadawa tawai nok yong hadawa ma kada ja hadawa treatment ya lak jing na pai hayang jamno hadaw kada li hayang boy hadawa kada li bu da lak tat ngoi pharak na ngai ida namno tawai mu li u namno angyang bu jing na hayang boy hadawa inok noksa kadalan na lak nga 70,000 pha siang ge tau da lak ja 80,000 hadawa yiwang bu jing na sa hadaw body dead body mang release ne yemang pa ang siang ge hadawa da inok family lana libunok family lana protest na meng hospital so ma tawai nok so ma protest na meng hadawa mang ngai ba sa haki angwan siang pai ma news reporter lanu pai he ma viral na meng tai bum jamno hadawa che pro jeng CM phone na meng ge siang ge chief minister ba hadaw hospital lo phone na meng ge siang ge ayang boy heko phone na meng ya boy hospital lan hadaw dead body release na meng yitam tau jeng na hadaw ba chief minister ba jamno hadaw ba chief secretary ta jamno chief secretary da phone na meng yang hadaw ba metro tang ma lai do se iwanda hadaw ba lan action ya wan ya yang hadaw ba lan action ya bu ki hadaw ba hospital iman na phayang bai lak nga 70,000 no refund na meng atam siang ge libunok ta siang jamano hadaw ba ngoi glak he pang ma haki nang bo haki li ma da bai ka da ngan ye phau ko ngai ka ma
Sokali hadau ba wanglam lenglak yang se jebro Sokali woi palana ebu hadau China tamnang Tani aju mai ni sekoja na tanja haking ngobu e maya e boyfriend tu yang gi si yang gi hang na tu bu se e wanda hadau ba e jeng boyfriend na e jeng English ngama private part se nang hadau ba chu beng sak phi ki bu ai no ka taman elak wo bu nyoi lan photo yip yang hadau ba aga ang jeng na se hadau naw ya e mai da hadau dilet na meng do tamia aju mai yang boy hadau ngai nyem ni by chance online ma viral na meng tai ka ma e yong a wo la gang se wan da hadau ba e mai ya dilet na man meng se e bu jeng na se hadau ba naw ya e jeng e mai alang English ngau ma ex boyfriend je nang hadau ba nyek ka bayang ex boyfriend na jamano e samba ni yang bai bo e malam e man plia hadau ba e jeng e mai hadau ba sako mai ya ka tu yang ge siang ge cylinder nok man nak cheu lang bo hadau ba phup na tam yang hadau ba ngai bu na lo haki e tu wen yang ge siang ge yang bo yesang bungo wanda hadau ba police investigate na meng CC footage hadau ba nok ma ang bu camera kai le wanda marks lam yang tau sako li ngi hadau ba na tan lam bai tau jeng na sa police la na investigate na meng wanda e man na tui gi se haki chan bo ngi nang tani wang peng pan ma tu ngoi bu naw se college ta tai ngo bu naw se hadau ba e the fraud lan na hadau ba online ma ka da lo lam bu lan na scammer lan che English ngau mi nang hadau ba scammer lan na e nya hai im ni tu phung ngam bu na leng tiang ana ma bu hadau ba artificial intelligence sinang short ma AI sinang hadau ba kai ma bu cha go leng dam cha go leng ngai ok pu nge nang naw siu naw ya ne naw ya naw si ne pia leng ngai ok pu nge nang keng ma khok yang go leng ngai ong nang tau jeng na sa haki leng yang e de e nya phai phung ngam mu ne leng yang e de video son he yang phai ma jam no hadau ha ka son yang scammer la na hadau naw si wang peng pan ma tu ngoi bu naw si de ngan ti man na meng ngan halan ge ya kai ye chi ka ma hadau ba nang ya nang i phung ngam mu ne leng yang phai online ma release na meng la kai se wanda hadau naw si hang ka ye ubai nang bo e nyeng ge yoi nyeng ge li yang ge se i bo hadau China tam nang ano hadau ki bo ngai ni mi taman da phone call yang ma bo scammer la na call meng bu da andas da mong ye suilak tau jeng na sa mong yong lak jeng na sa taman kunyak che naw nya naw lan kong computer hadau seng da tam nang tat chu bu wa ngaw lan ma doctor cha de scammer lan na scam na meng tam bu ngi nang lak pan ma cha de ngoi sa scam na meng yang gi sing ge hadau hang ga ya usi si ma doctor lan da hadau telephone company telecom company sa lo phone na meng yang nang jeng sim ma eSIM na upgrade na meng lak jeng na sa nang jeng documents details ya ga se wanda hadau doctor ba ha ka pha wanda e jeng phone hack na meng yang hadau ba scammer la na lak pan ma cha da ngoi sa hadau ba doctor jeng ngan ku ya bu ngi nang tau hang le se e ka ma hadau ba eSIM se i bu tiang ana pyong upgrade na meng nang tiang ana ngai bu phone phai wan bu phone da dau eSIM mu han nang eSIM han bu option ngo nang tau khama ano hadau eSIM sa han bu phone ngo nang tau khama ai ni tama lan che bu eSIM use sa tau khama haki upgrade na meng wan da muran kan deng yang bu tau bu authorized sender sa English ngau mi nang sokali chak app bu sender hadau mong chong bu yo nga mai bu hadau ki sender da pa yang upgrade na meng lak jeng na sa no man do e tam nang ge tia bu ngau halan